General Sergej Surovikin, poznat po nadimaku General Armagedon, ponovo se našao u fokusu ruskih vojnih i političkih komentatora. Sve više uticajnih figura sa patriotske scene, uključujući ratnog reportera Jurija Kotenoka i političkog filozofa Aleksandra Dugina, javno poziva na njegovo reaktiviranje u vrhu ruske vojske. Aleksandar Dugin, direktor instituta Carigrad, poručio je u javnom obraćanju da trenutna faza sukoba zahteva pojedince sposobne za odlučnu akciju, misleći na generala. Surovikin je više od generala, on je arhetip. On ne piše postove, ne gostuje po televizijama, on planira napad sa 2 drona i nekoliko mina, otvara prolaz ka neprijateljskim tačkama. Takvi ljudi ne nose ordenja po Moskvi, već blato i odgovornost, poručuje Dugin. Istovremeno Sjedinjene Američke Države saopštile su da se formalno povlače iz uloge posrednika u pregovorima između Moskve i Kijeva, a portparolka State Departmenta Tammy Bruce izjavila je da Washington više neće biti aktivan u tom procesu, čime su, kako navode ruski analitičari, oprane ruke i otvoren prostor za oštriju eskalaciju.